Assalamu alaikum, urmatli seyirciler. Akşam şerefleriniz hayırlı olsun. Bu kunun asas hadislerin hakkında bizim muhbirlerimiz tarif etti. Bugün programımızda. Житкова sokağında yerleşken yatakhanede tamir işler başlandı. Devlet Milletler Ara Komitetinin reisi Kırım Yolbaşçısının avalesi boyunca 20 müracaat kabul etti. Bugün Kırım Cumhuri Onkologiya klinik dispanserinde tantanalı şekilde unikal tıbbi aparat takdim edildi. Bugün Sağ şehrinin mektep talebeleri Şeryan Ali'nin 80 yılını kayıt ettiler. Bu videogerli halarını bizim yayınımızda seyir etiniz. Житкова sokağında yerleşken yatakhanede tamir işler ketті. Binanın pencereleri eski, camları sınık. Damı aka ve 5 kuranta için bir ayak yol. Böyle şarette en azdan temiz olmak ağırdır. Tamir işler ketişataqta nev бетекелевхамызда. Здесь ставили тазы, ведрами грели там воду на газовой печке. Сюда приносили, здесь разбавляли. Да bir haç ay evvelsi bu yatakhanenin sakinleri mını boylu etip bet yuva ve yuvuna edilir. Bugün hopha legenler akta tek hatırlavlar kaldı. Kurucular tamir etilgen duş kabinalarını kullanıfğa teslim ettiler. Ребятам большое спасибо. Все, до полночи работают, до 12. То не получается, снова ломают, бедные делают. Yarım asır evvelsi kurulgan bina ziyadece 5 katlı muzey eksponatını andıra. O adamlar yaşagan evge oşamay. Evvelleri mında kurucular ömür keçire ekenler. 90. senelerden berli ise olarını repatriantlarga berip başladılar. За 20 лет один раз у нас коридоры побелели, покрасили, и то как бы немножечко своими силами, это при Крымстрое это было. И все. А остальное ничего не делалось. Bu tüymge oşagan meselini sakinler toplaşıp çözmege tırışkanlar. Ama mektuplarına tek boş cevaplar keleydi. Yerli memurlarga olarının mecburiyetleri akta Devlet Duma mebusu Ruslan Balbek hatırlattı. Yatakhanenin tamirine sponsorlar para ayırdılar. Şimdilik tek duş kabinaları eksploatatsiyaga berildi. Endi kalgan işke de nevbet gelir. С кухнями, с душевыми мы решим. Туалеты пообещала управляющая компания. Хорошо, Эмиль, если они там что-то будут вдруг это забывать, там амнезия там появится и так далее, сразу же ко мне. Хорошо. Şimdi kurucular 4. katta duşlar yerleştirilmesi boyunca smeta ve vazifeler cedvelini tezeler. Su şöçüklerini koymak meselesi de çözülü. 170 ailenin meselelerini 20 yıldan ziyade bir kimse kulak asmaydı. Şimdi onlar ruhlandılar. Вот сколько к нам приходило людей, вот честно, вы пришли и началось изменение в лучшую сторону. Вот просто вы человек дела, мы двумя руками за вас. Yatakhane abınalaştırılığı boyunca işler devam ettiler. Yani rakavinalar, drenaj pollar, evro pencereler ve duş kabinaları. Sakinlerinde bular ile kullanalar. Ardı guri olsun. Arzı Kasyanova, Safiya Şukurova, Akim Bekirov, millet için. Çakıl temeli kavi yol ortası ve yol boyu piyadeler yürümesi için zona. Burçokra kasabasında Çora Batır aralığı endi butunli başka oldu. Da Kuz'nun başında kasabasının sakinlerini ışıksız ve böyle yolsuz ediler. Bizim muhbirlerimiz bu yerde endi bulungan ediler. Oktyabrda yarık geçirildi. Bundan son yol kurulu başladı. Meseleler domino oyunu şeklinde çözülüler. Kuruculuk bir ayga barmadı ve bu işler yekünlendi. И когда к нам приехал Руслан Исмаилович по поводу света, ну, он сам зашел на этот перекресток и, конечно, сказал, это не дело. Мы его попросили, он сказал, что я помогу, и у вас здесь будет дорога. И действительно, очень быстро был сделан расчет, составлена смета, зашла тяжелая техника, в течение 22 дней нам сделали дорогу. Hatırlatamız, bu aralık 20 yıldan beri tamir etilmegen edi. Asfalt olmağını sebebinden yağmurlar yağanda maşinalar balçık içinde tıkılıp kala ediler. Yol ise bir büyük göl gibi görüne edi. Дорога готова, то есть по заверениям подрядчика, то есть на 3 года вот данное решение даст возможность ходить по нормальному покрытию. Понятно, что это временное решение, необходимо будет паспортизация всех улиц и, естественно, строительство дорог с твердым покрытием. Но данный вопрос находится на контроле у Госкомнадза, в администрации города.
Девлет шура мебуслары Ақмежит мемориятының векой шураларының веккілері бүгін иждереті әлі чойынчы койыне yol алдылар. Бұл ерде іштімайы мұйым объектлер зиярет етілді. Бұл мектеп, бала бақчалары, фаплар. Емде ерлі сакинлер или көрушівлер кечті. Бұл койының НСАС проблемлері yollarının тамир етілмесі ве топрақ дамарталары ресмейлештірілуі екен. Хакимет векілері меселеріні белгіліп, оларны чезілмесі üzerinde çalışacaklar. В целом по здравоохранению в пятницу было совещание, которое вел Сергей Валерьевич Аксенов. Там приняты решения, в том числе по улучшению состояния ФАПов и врачебных амбулаторий на селе. И я полагаю, что вот это нам предоставит возможность начать такие вот практические действия по приведению их в соответствующий порядок. Школа и детский сад, можно сказать, они в одинаковом состоянии. В общем, там учиться можно, температура хорошая, но требует кое-какие решения. Бүгін Плеханова адына Русия Иқтисади университетінің Ставрополь велетіндегі Пятигорск шәрінде ерлешкен филиал векілері мебуслар ве беледия қадимлері үшін угретув семинар кечірділер. Ерлі өзіне дәрі етув проблемлері ве инкишаф етув yolları музыкер етілді. Более семинар Қырымда бірінші сефер өткерілі. Проработали программу с Пятигорским филиалом, да, и на сегодняшний день собрали семинар. Такой семинар проводится впервые в Крыму на территории муниципальных образований. И, я думаю, плодотворное общение с депутатами Ставропольского края, с представителями научной интеллигенции Ставропольского края приведет к хорошим результатам. Со стороны Симферопольского района в рамках этого соглашения это практическое наполнение деятельности того же самого вуза. То есть это обмен возможностями, обмен способностями, обмен навыками и выставление, может быть, да, понимание проблем, которые существуют в целом в Российской Федерации. Семинарда әркес мерақландырған суаларны беріп жауап ала білді. Бұндан дағары эпос іштиракчилер сертификатларны әлде еттілер. Я думаю, будет польза для наших представителей, для глав администрации. И здесь они как раз-таки найдут какие-то ответы на свои вопросы, потому что практика, она очень нужна бывает. И мы, из этого мы сами тоже, крымчане, вы тоже получим, я думаю, положительный эффект. Гражданлық ресмейлештірілуі, реабилитацияқта справкалар алынуы, нефақалар, топрақ дамарталары бойынша весиқалар. Эпысы бұл суалер керешерінде гражданлар қабуында сеслендірілді. Девлет милетлер ара комитетінің рейесі Қырым елбасшысының авалесі бойынша 20 мұражатны қабул етті. Тәфсилатлар Султан Естекаеваның левхасында. Обратите внимание, бутылки, пластик, картон. Керіч шәрінің сакины Галина Щеглова қасиветлене. Оның евіне яқын ерлешкен орман чөплік иле толы. Галина Щеглова айта ки, енді бір қач сефер ақайынен бұл территорияны темізлемеге тырыштылар. Амма екінші күні яны чөплік обалары пейда ола. Я не знаю, что сделать, чтобы остановить вот это безобразие. У нас рядом шикарный лес, тоже в таком же состоянии. Ребята, помогите нам, спасите наш лес и нашу природу. Бұл меселенен Галина Щеглова Девлет милетлер ара комитетінің рейсіне мұраджат етті. Ариза язды ве аңлатма алды. Бұл суалны чезмек үшін кереклі идарелерге соратма yollanılacak. Жаныкой қасабасының сакины Зарема Джамалидинова топрақ дамартысыны ресмейлештіріп оламай. Себеп дамартаны кадастр исабына алмақ үшін кереклі весиқалары yok. Бұл меселе тек бұл қадыны дегілде қасабаның чоқысы сакинлеріні раатсызлай. И у нас такая бы просьба от всего нашего поселка, в первую очередь, решить проблему, решение земельную проблему, оформление земельных участков, второе – дороги. Хатидже Халилова да Ленур Абдурамановға мұраджат етті. О реабилитация весиқасына алып оламай. Сүргінлікте ана бабасыз қалды. Ташкентте Василер тарафындан тербиеленген еді. Яшаған ерінде учетқа тұрмаған еді. Яш сойлар алалар, біз бұннан көчкенлер, біз бұннан қуғанларыны, оны никак подтверждать ете алмай Өзбекстан. Не үшін дегенде, областнойда, Ташкентте бізді учетқа қоймағанлар. Родителлері олмаған балалар, детдомға да алмағанлар, бір жерге да алмағанлар, ана мусоркада жүріп, өскеміз ішті. Гражданлар қабылындан сон идаренің башы Черкио Қырым итальянлары топлылығының ребері Джулия Джакетти Бойканен көрішті.
Реабилитация ақта справка алынуы, милли урбалар тікілуі, мирасимлерні кечірмек үшін ода ресмелештірілуі. Итальянлар топлылығы тамам бұл меселелерге раст келе. Мы очень рады познакомиться с главой Госкомнатса и удалось обратиться с некоторыми вопросами, проблемами, которые нас сейчас больше всего волнуют. Надеемся на сотрудничество и на помощь. Ленур Абдураманов итальянлар топлылығының фаал ноқтайы назарына қимет кесті. Емді қайдеті ки яқын вақытта эпосы суаллер бақылажақ ве кереклі қарарлар чықарылажақ. Были выслушаны эти вопросы, по многим были даны разъяснения, именно, то есть каков порядок оформления или выхода из той или иной ситуации. Посетили председателя местной итальянской организации. Надеюсь на дальнейшее плотное сотрудничество. Bundan gayrı Devlet Milletler Ara Komitetinin mütexassıslары ақланған гражданлар için şahadetnameler hazırlanуы boyunca 35'ten ziyade ariza kabul ettiler. Султания Истакаева, Сандзивадинов, Millet için. Ялта мемориаты 5 канунсыз капиталь объектлерні бозмаға планлаштыра. Бұл ақта бүгін Ялта шер мемориатының матбуат қызметі хабар етті. Объектлер екылуы бойынша ишлер яқын вақытта бежірілежек, мұнда мақсус техника желп етілежек, канунсыз құруджилық бозылуы еле бағлы олған эпосы масрафларыны құруджи одыйджек. Бүгін Қырым Жұмхури онкология клиник диспансерінде тантаналы шекілде уникаль тибби аппараты тақдим етілді. Земаневи компьютер диагностика аппаратында қимет кескенлер арасында мұхбиріміз Асан Абибулаев болынды. Виктор Юнис яны донатмада диагностика кечкен 300 хастадан бірідір. Чоқ вақыт екемлер еркекке диагноз қойып оламайдылер. Аппарат бірге малюмат екемлерге хасталықның себебіні белгілемеге ярдым етті. Толу диагностика en çok 1,5 saat ала. Благодаря этой аппаратуре, значит, мне поставили диагноз, который никто не мог поставить. Теперь выявили причину, теперь мне назначат лечение, буду проходить лечение. А иначе, если бы я пропустил там 3 месяца или полгода, то потом уже неизвестно, чем бы кончилось. Böyle аппаратлар butun Rusya'da tek екі dane. Олар ekimlerge her bir organa uç көрініште көрмеге imkan берелер. Bu malumatlar yardımıyla mütehassıslar birkaç saat devamında şişik ne yerde olğanı, onu büyüklüğünü belgelep olurlar. Hem de bunu hastalıktan birinci basamaklarında yapmak mümkün. Hem de Kırımlılar onlarga doğru diagnoz koluvu için uzakka gitmeye gerek degeler. Bu hastalıkны o günü almağa imkan verecek. Diagnoz koyulgan son aparat yardımı ile tedavilenuf dedizaret edilecek. Şimdi vakitte diagnostika geçmek небетінде аман-аман 1000 инсан тура. Используя такую аппаратуру, мы установим диагноз быстрее в несколько раз, тем самым мы быстрее начнем лечение, и тем самым мы, контролируя лечение, добьемся больше положительных. Самое главное – это выживаемость пациента после постановки онкологического диагноза. Bu аппарат çok функционал ve онкология hastalıklarını belgelemekten gayrı tıbbiyatının başka sahalarında da kullanabilir. O radyologik ve химиотерапевтик tedavini planlaştırmağa imkan verir. В этом аппарате сочетаются две функции. Мы можем выполнять и однофотонно-эмиссионную томографию, и компьютерную томографию. Поэтому, кроме того, что мы получаем такой комплекс, так называемую сплит-систему в одном аппарате, мы еще и сэкономили деньги для бюджета Республики Крым. Erkun Kırım'ın onkologik dispanserinde ondan 14. tahlil geçirili. Tek 2015 senesi 1000 hasta bu yerde bakıldı. Tıbbiyat hadimleri kaydettiler ki Kırım'da onkologi hastalarından ölüm 4%'a eksildi. Hasan Abibulayev, Ervin Emиралиев, Millet телеканалы. Расширяя возможности, более шар алтында 3-нче ачык форум олып keçti. O imtihanları sınırlı olğan insanların hukukları korçalabına bağışlandı. Anda böyle insanlar kun rast kelgen meseleler seslendirildi. Bu panduslar olmağanı hastahanelerde gerekli derecede dikkat ayrılmağanı ve mahsus nakliye olmağanı. Forum Kırım prokuratura tarafından teşkil olundu. Некоторые моменты мы уже устранили за счет небюджетных средств, там помогали предприятия, сделали. Вот. Ну, естественно, дороги тоже в этом году практически не делали. Какие-то моменты я сейчас направлю, посмотрю, где мы можем переложить бордюры, там ничего особенного нет, бордюр просто положить, можно заезжать на тротуар. Forum yardımının Yarımadada sakatlarının hukukları korçalabı sahasında en keskin meseleler müzakere etildi. Bugünkü günde Kırım'da imkanları sınırlı olğan 120 binden ziyade insan yaşay.
Onun şehirleri türkülerge çevirili, onu en belli Kırım Tatar şehri dep adlaylar. Bugün Sağ şehrinin mektep talebeleri Şeryan Ali'nin 80 yılını kayıt ettiler. Tafsilatlı Cenev Betekilevhada. Coşkun haytarma yırlar ve şehirler. Bugün mektepleler Zemanevi Kırım Tatar şairi Şeryan Ali'nin 80 yıllığını kaydeteyler. Olar şair yazgan yer ve şehirlerinin çıkışta bulundular. Talebeler kaydeteyler ki Kırım Tatar edebiyat derslerinde hocalar Zemanevi yazıcılarga buyuk dihat ayıralar. На уроках литературы мы изучаем биографию Шерьяна Али, мы учим его стихи, песни, читаем его произведения. Одно из его самых значимых произведений – это «О земной Анатолии», которое мы рассказывали на этом мероприятии. Когда мы читаем его стихи, они настолько ритмичны и мелодичны, что некоторые даже писатели, музыканты, композиторы составляли музыку, и это было настолько прекрасно звучит, что аж просто дух захватывает. Her yıl mektepte Kırım Tatar belli insanları, yazıcılar, şairler ve medeniyet arbaplarının görüşüler teşkil etili. Bu sefer Şeryan Ali davet etildi. Ama sağlık halı sebebinden gelip olamadı. Всей души хотим поздравить Шерьяна Ага с этим прекрасным праздником. Желаем ему долгих лет жизни, творческих успехов, и чтобы он в дальнейшем всегда присутствовал на наших мероприятиях и радовал нас. Ömür Dalgaları adlı şiirler jayıntığı 1974 senesi Taşkent şehrinde basıldı. Şeryan Ali poema janrında büyük muvaffakiyetlerge erişti. O bugünkü günde olgan meselelerini terbiye, vatanperverlik, vatanға sevgi mevzularını aydınlata. Он часть этого народа, он часть этого полуострова, ибо он живет проблемами и чаяниями народа. Он очень много сделал для детей, он много сделал для возрождения языка. Bu mektepke çok sağ olsunlar. Böyle insanların sizler unutmayısınız. Böyle insanlardan halk peyda olar. O bizim halkımızın yıldızı. Bugünkü günde Şeryan Ali en mahsuldar mualliflerden biri sayılan. O yaş istidatlar için yaratılgan İlham adlı edebi klubunun rehberi ola. Bu klub çok yaş yazıcılarını ve şairlerini terbiyeledi. Safiya Şukurova, Ivan Yevdokimov, Millet üçün. Rusya halk artisti Oleg Gazmanov Kiriç köpründe çalışkan kurucularının davetiyle bu yerini ziyaret etti. Bu haqda Krımski Most adlı malumat merkezi haber etti. Artist katını yarımadada ile bağlayacak nakliye keçitini görmege çoktan arz etdi. Такой красивый и большой, он будет здесь стоять веками. Он создан русской душой, ее рабочими руками. Вот я эту песню спел, да, а вот сейчас я еще сильнее почувствовал вот это состояние. Здесь невероятно красиво. Вот это все камера не дает этого ощущения. На ту сторону идет арка с такими ажурными такими перекрытиями. Вот. И свая здесь вбивается там на глубину больше 100 метров. Поразительное сооружение, конечно. Yerci kurucularının tek kuruculuk meydanında degildi, konser salonunda da görüştü. Anda öz belli yerlerinden garı Kırım köprüne bağışlanған yer ve şiir yarışında birinci yerini algan yerini icra etti. Kırım dağlarında kış masalı Petri butunli kar ile ortölü maşinalar keçebililer ama bir aydavcı böyle karar olup olamaylar. Sinoptiklerinin tahminlerine göre Kırımda yakın vakitte kar yağmayacak. Bugün gündüz hava harareti 12 gradus sıcaklığı teşkil edecek. Yağınlıklar beklenilmey. Bu leliknin yanımız sonuna yetti. Gelecek haberler programmasını kaçırmanız men sizge yaxşamlar tileyim. Bizle olunuz.